Dobry večer, počitavani patrače. Za nami ostali ще jeden mešac великоноцни першомайски швета. Начи наме нови мешац, а ја ги вше перши неделји окрем нашого порядного телевизионog магазина емитujeme i familijni magazin Široki plan, a u njim novi i interesantni zmisti, kotri za tot novo koncipovani familijni magazin pririhtali našo kolegove. Skoro i toho, opatrice i kratki zmist našого magazina. После 15 rokov konječno še rušelo zo stag volane i mrtve točki. Generalni direktor radioteleviziji Vojvodini Srđan Mihajlović variže naša hiža poteras za zakup budinku u kotrim hviljkovo robi televizija dala kolov 7,5 milioni evra, odnosno polovku vrednosti novoho budinku. U šivej zoni robi visoki procent robotno sposobnoho žiteljstva, kotre bez pravnej i institucijnej zaštiti. Z robotu na čarno inspekcija še bori už 10 roki i jej najvažnijši cilj to tu formu robotnoho angažovanja prerucic do legalnoho ceku. Škola Skerestura otrima i jednu promociju na Zakarpatiju, že bi pricala školarov z daleka, a tih kotri še upišu do ruskoho odzeljenja gimnaziji čeka išće jedno njespodzivanje. Varja željem našažem i Južna Francuska u Evropi maju idealnu klimu za ruži, kotri še pestuju na otvorenim. Že bi sme postali odzacažem u produkciji kveca, ali i u drugih konarov poljopiredi, potrebne ušori z državu i holjem da skelju roki na predok znac zošćim še raspolaha i jakše u produkciji treba spravolovac. Stanojević Torošicki poznaju po nazvisku Firga, podmiruje eljem Trivalavi. Kupci obično prihodza pijatok, v njedzelju i za šveta. I obavjazno ket post. Kamerni hor Univerziteta Manitoba Špivačov u zakončujući časti programi predstavil še novoseđanjem s viborom duhovnej muziki, a tiž i s kompozicijami kanadskih i nordijskih autorov. Včera, 3. maja, napoljeliše 15 roki od hviljki kad NATO perši razbombardovali i znišćel budinok televiziji Novi Sad. Od tedi ponješka radiotelevizija Vojvodini iščevšenje ma svoj adekvatni prostor za realizovanje programi, kotru na izdohadnjeme emituje až na 10 jazikoh. Na včerajši dzenj, kotri medzi inšim i švetovi dzenj šljebodi medijoh, zrobeni perši kročaj žebiše rušelo zos mrtvi točki. Očim slovom, uvidzice posle emitovanja dokumentarne emisiji zos 2009 roku, u kotrej še zdohadnjeme na toti njimili podjiji. U noćašnjem bezočnom napadu zlikovci Zapadne vojne alijanse gađali su most na Dunavu kod Beške. Tačno 1 čas i 20 minuta posle ponoći Novi Sad je pretrpeo žestok udar od agresorske avijacije. Zločinci upravo time pokazuju da vrlo planski i smišljeno biraju mesto i vreme svog krvavog pirovanja. Očigledna je dakle namjera agresora da preseče dotok informacija o zločinačkom delovanju fašističke ratne mašinerije. Kompleks televiziji Novi Sad, avioni NATO-a bombardovali Peizras. U peršim bombardovanju 3. maja 2 raketi potrafeli stari i novi budinok televiziji.
starem budinku zniščeni arhiva, terminal, studio, administrativni prostoriji i restoran. U istim napadu zvaljena i antena, która była tu, co uniemożliwiło dalsze emitowanie naszej programy. U velikim ognju zniščeni drugi i treći povrh novog budinku, jak i čast televizijnih prevozkoh. Tu, dakle, dalje bilo moje robotne mesto. Vidim, že tu teraz hromada odpadu i špirtajući po tim odpadu vidim tu dva, jakisih jedan oteščok i jedan tekst, odnosno knjiška našeg pisatelja jednog, nažalost ne možem še zvadno storiti to bol. Interesantni počatok toho tekstu. Nješka u budinku fondu mađarske kulturi, prekrasnim starim zdaniju u Budimu, počal 4. Svetovi kongres Rusinoh. Na kongresu učestvuju ponad 200 delegati i hosti z velikih žemoh, gdje živi Rusnaci. Ja kada znam, Vlatko, Harhaj, to tvoj notes. Rukopis. Daj še pači. Ja tu šedzel otprilike i nosim krasni popatrunok na Kamenicu, Frušku Voru i na Novi Sad. Še, kad mi je stalo inspiraciji, tako sam popatrel vonka, zapaljal cigar, pokurel jedan cigar i tedi u tim momentu mi prihodzeli, že jak bi to trebalo napraviti s prilog, abo jako zakončiti. Všetko toto, co teraz tu kolo nás ruinované, bolo u veľa lepším stanu. Bolo odškodovaný starý budinok, ktorý shorel, ale tu nový budinok, toto nové krídlo, jak sme ho volali, zaždem bolo u dosť dobrým stanu i u redakciji krem prahu i rozbitých očkoch, dáka väčšia škoda nebola napravena. Zhodujem sa, že som tu bol tedy so Janikom Bučkom, Vladimírom Kirdom, Vladimírom Harhajom, so tedišnju šeficu, so Jelenu Kačmarčikovu, Michalom Ramačom. Prišli sme po Bihodzic vidieť svoju redakciju i až može boli sme rozčarovaní, že televizija bombardovana, ali sme zaždem jakošik boli nespodzivani, že keľo toho ostalo. Keď teraz dohodujem toho času, najbardziej mi ostali u pamätanju to ti noci, ktorí boli celkom inšaki, jak obični robotni deň, pretože sme interesantno ekipa, ktorá bola tam, 90% ľudí še nie bali i nie dumali, že nas znova budu bombardovati. Keď prvi raz nas bombardovali, nie bol na 6 njih to pokalječeni, ali mi думали, že s tim to zakončeno i že se to nije sluči znova. 13. maja u drugim napadu 8 raketi vištreljeni na už rozvaljenu i spaljenu televiziju. Posle toho naša televizija potrafena išće 3 raz, 26., 29. i 30. maja. Думам, že ambijent fantastični za snimanje horor filmov i za eventualno dejaki bar sučasni spoti, kotri še slučuju po dejakih pinjivicoh, garažoh, lebo u nezakončenih budinkoh.
to nie, že nezakončený, nego je rozvaľaný. Nažaľ, ešte vše taky stojí miesto, že by buldožeri prišli a porovnali toto, co ostalo posle rozčisťovania i rozčisťovania tých, ktorí mali nahodu na polnici kišenky. Naiste to istorijna jedna tragedija, co vidno, teraz mi tu vidimo konkretni pošlitki, a mentalni, naj tak poviem ešte raz, istorijni pošlitki toho budu za viki vikov ostane zapamätané, že jeden z najkrajších televizijných budinkoch u Vojvodini, kotra znaše multikulturalna, to veľa raz naglašované i teraz, ali vojna má svoju durnu logiku, gdje še nikda ne zna preco baš televizija Novi Sad, preco mosti tu povaljani i tak dalje, i tak dalje. Cožka še nie zdodujem, či mi tedy mali brigi so air conditionom, vidíme, že teraz tu všetko rišené, že tu nie horúčaví, tu vše pircha vitrik zo Spruškej hory. I teraz tako sfrantujem. Hoč tedy nám nebolo ľahko, poneže neznali sme i jaká suďba bude generálna tej televízii, jaká suďba bude existenciálna všetkých nás, ktorí sme robili na televízii. Znali sme, že jeden krásny period ščezol zavše. Najveće sme robili na rozčisťovanju filmskого i toho dokumentacijnog materijalu, bo še to ti materijali nahodzeli u tih pinjvicoh dolu, dobre, pod okremnu klimu i tak dalje, pod okremnim režimom čuvanja, ali je to začuvane prave preto, že boli u tih pinjvicoh, ktorí praveni jak atomski skloniska. Keď nas povolali na robotnú obovjazku, tu na tým meste sme še zišli i uhodzeli sme do tej dziri tu, do toho konku, gde sme formovali živi lanc. Iz ruk do ruk sme sebe dodavali filmski pantlíky. Tu bolo dosť sma i nevideli sme, tak povedz, nič. Viem to ti pantlíky, ktoré nám z ruk do ruk, ktorý sme sebe dodávali. Teraz, keď patrím na toto mesto, čudujem sa, že jak sme mohli vyskočiť otaľ, keď zadula sirena, keď bola uzbuna, bo to teraz som ledvo zišla. Tedy sme všetky, keď zapískal dachto na autu, všetky sme rucali kasety i bežali vonka do skloniska. Це по jednій особі, як це жені, вони обично готові, то було страшно. Да, це хлопці, поготов, keď таку свинячки робили, та не так ще бали, а поготов, že musím povedať, toto my завжди mali do hry, že juhoslavianská odbrana, odnosno tá služba pripatrania, osmatrania, radári, že to všetko funkcioniše dobre. Takže sme mali do hry, že keď dopuščené chôdzic, keď nebola to tá, jak sa to volá, vozbuna, vecka, nebolo problémy. Ale znam, že raz, keď sme ktoška kriče, ljudi, ajde, evo, u gradu se čuju sirene, daj, počinje čas, jak sa to už zabud sam povedal, čas vozbuni, hej, i vecka, všetky, daj, ajde, to tam napravil narokom paniku, da to še frantoval, i všetky sme še pozbrali, i tako da dalje ideme. Kaže, nema Đoka, gde je Đoka? A vari, dobre, vari, ostal dolu, ali nije važne, vari, sad nije taka chyba za jednoho, vari, za Đoku manje više, a i najostanje, vari, tu dolu, da vidíme, či budinok vytrimuje, vytrimači, keď to potrafi. No, našťastie, Đoka se pojavil, takže i on pridružil kompaniji. Rozvaljeniska dakedišnjого najnovšого budinku radioteleviziji Novi Sad nahoda i mesto odkalj moš vidzic drahu arhivi televiziji Novi Sad zos Pinjivici, ljebo dakedišnjого depou spram Tverdinji. Čom Tverdinji? Vjerojatno i preto, že poneže všetky mosty boli rozvaljani, do Novog Sadu nie mohlo sedieť, do Horodu nie mohlo sedieť z archivu, a televizija zažlje mala bohatú archivu i žadalo šikeljateljo začuvac, preto bola nahoda pojsť tam na Tverdinju i zmescovac to ti čisleni filmi i kaseti. Mne še nješka, i neviem nješka, rokami, praktično 10 roky, neprerivno naklada pitanje, že preco trebalo
že bi čas kolektiva radiotelevizije, odnosno televiziji, prihodzela na rozčisovanje posle raketoh. Predstav hutorim. 23. apríla bombardovaný budinok radioteleviziji Beograd. Tod dzeň, to bolo v časných ranších hodzinoch, tod dzeň televizija Novi Sad prestala emitovať programu zo tej lokacije. Potamalj po 23. Znači ostatnji programi 22. apríla emitovani otalj. 23. prestala emitovanje otalj, a budinok bombardovani televiziji Novi Sad, jak co sme už već razvarali, 3. maja. 10 dní postojali, keď še neslučovalo nijaké bombardovanje na tej lokaciji, a zname, že še všetko provadzelo i teraz še otkriva i njeljem teraz i roky nazadok, že boli najavljovani bombardovanja budinkov. Čom 10 dní bez bombardovanja nehasnovani za rozčistovanje važnih stvarah za televiziji Novi Sad. A toto, co najvecej boli, to, že posle 10 rokov ja nemam odvid, že kto nás bombardoval. Hej, známe mi, že to boli NATO avioni. Ali vi patra, jagod, keď by sme my sami sebe napravili škodu, tak še všetky spravujú dookola. Jagod, da to mi dotreskali i že mi sami vinovati za svoju sudbu, nikto nie zba za nas. I teraz toto može biti dako zbudu češki slova, scahovaci slova, ali je tak. Vi patra, že nješčesce televiziji, bo bešedujeme teraz na isteljemo televiziji, poneže budinok televiziji najbažej očkodovani, da kad išli televiziji Novi Sad, nješkajše televiziji Vojvodini tot, že nikto nie pohinul. Mi še zostim pišeli, že nikto tu nie pohinul, že sme vodzeli rahunka o tim, ali vi pata, že to bola tragedija, bo da to pohinul, već bi še všetky ozda zbehli, jak to bolo nažalj pre tragični žrtvi i žrtvi kotri nemaju cenu u Beogradu. Ніхто з нас не верив, що будемо бомбардовані, аж ми ще і шаліли о тим, коли ми приходили кожен день на роботу, питали ми ще jednu другому, co je nové, budu nás dneška bombardovať. I keď naiste vdereli bomby, boli sme nespodzivani. Našťastie nebolo tu nikoho u budinku i nebolo žrtvi, ale strašné, že toto zrobené naiste celkom nepotrebno. Žalj mi, že toho všetkoho vecej niet. Tu sme mali naiste krásny budinok i krásne uslovia za robotu. Keď prehodzim kolo toho budinku, nemam toto čustvo, že bi im povedala, že to moj budinok. Zapravo budinok očiljadno njeznačni u všetkim tim televizijom, ktoru sam cali život ljubela, bo evo rok mam više do penziji, toto, co i teraz mam za sobu tam gde mi sme ljudze. Takže zapravo sam budinok tu velju menšu ulohu mal, jak toti osobi, ktorí tam robia i dumam, že i keď će napravi novi budinok, že budeme mať ljepše uslovija, ali že ne budeme mať inšaki čustvo, jak je to kelju še sami među sobu dobro zlahodzime i dobre robime. Posle 15 rokov konječno še rušelo zo tak volanej mrtvej točki. Generalni direktor radioteleviziji Vojvodini Srđan Mihajlović vari, že naša hiža poteraz za zakup budinku, u kotrim hviljkovo robi televizija, dala kolo 7,5 milioni evra, odnosno polovku vrednosti novoho budinku. Suština ovog našeg trećemajskog poteza da u mesecu maju objavimo arhitektonski poziv za idejno rješenje za novu zgradu, novi dom radiotelevizije Vojvodine je pre svega izveden iz duboke potrebe i iz jednog racionalnog pristupa da želimo da vremenu koje dolazi smanjimo troškove, da upravljamo svojim budućnošću na način da naš glavni cilj, a to je proizvod i kvalitet programa, bude ono čime se bavimo, a ne prošlošću koja nas nažalost i danas opterećuje. Tak pred 40 rokami projektovani budinok radioteleviziji Novi Sad. A to dokumenti po kotrih može započat zbirobog projektu novoho domu RTV-a tiž na Mišeluku. Arhitekti bi trebali ponuknut rješenje za moderni, ekologijni i otrimujuci budinok po švetovih standardoh na 12.000 kvadratnih meteroh, u kotrim še budze produkovac i emitovac radio, televizijina i internet programa, a u njim budu i šitski provadzaci službi.
Tu smo veoma išli sa jednim optimalnim modelom, bez bilo kakvih megalomanija, bilo kakvih velikih formata, znači ono što je zapravo naša funkcija. I mislimo da ta neka vrsta naše pragmatičnosti, realnosti i svesti o tome kom vremenu živimo, koje su opterećenja celokupnog društva, da će svima dati jednu vrstu podsticaja da se pozabave temom za koju svi znaju. Arhitekti bi trebali svoju robotu zakončiť po koniec toho roku, a potom pririhtovanje za budovanje nového budinku bude realizovane zo Horodskú, pokrajinsku i republičnu vlastu, jak regulovane zo s medijskima zakonami. Zakončenje šitskih robotoh planovane za 2017. rok. Prešlого týždňa u sali Skupštiny Autonomnej pokrajiny Vojvodiny u Novim Sadze otrimani okrugli stol pod nazvu Nevidljivi robotnik, na kotrim še bešedovalo o šivej ekonomiji. Po ocenoch zo prešlого roku kolo 30% društvenog brutoproduktu u Srbiji nje stava bez nadpatranja u oblasti šive ekonomiji. U šivej zoni robi visoki procent robotno sposobnog žiteljstva, kotre bez pravnej i institucijnej zaštiti. Z robotu na čarno inspekcija še bori už 10 roki i jej najvažnijši cilj, to tu formu robotnog angažovanja, prerucic do legalnog ceku. Svakako da sva lica koja se nađu u radnom okruženju kod jednog poslodavca... Šitski osobi kotri še najdu u robotnim okruženju pri robotodavateljovi trebaže bi mali šitski prava z oblasti bezpečnosti i zdravja na roboti. Međutim, to ti osobi kotri robja na čarno, odnosno, jak sme ih navolali nevedljivi robotniki, maju značno menši prava jak stajemno zanjati. U tim segmentu važne že bi šitski robotniki mali polni opsjah pravog z oblasti roboti. Po naših predpisanjoh, penježna kara za robotu na čarno od 800.000 dinari po milion dinari za toho robotodavatelja kotri tak robotno angažuje osobu. U samostojnim sindikatu Vojvodini hvarja, že Srbija država u kotrej dobre zrobena čast zakona o zaštiti zdravja na roboti, ali je problem u jeho primenjovanju. Podobne i u oblasti roboti na čarno. Poslodavci se služe raznim trikovima, pa čak i kad potpišu ugovor, oni ne prijave. Robotodavatelje hasnuju rižni triki, až i kad potpišu kontrakt, oni nje prijavja fondom, že osoba zanjata i već máme daskelj od škodi. Nas interesuje tota, kotru doživljuje človek. On razo stari i prirodno pojde do penziji, kotru ani nje budze mac, abo budze, ale minimalno. Jezdi treća varijanta, kad osoba placena 50.000, 20 dostava na rahunok, a 30 na ruki. U tej situaciji, kad u Srbiji jest kolo milion njezanjatih i ljudze prilapjuju každu robotu, že bi prežili, mi na sceni máme masovne zlohasnovanje robotnikov i masovne zjavenje roboti na čarno. Pre šitsko toto organizovani okrugli stol na temu Nevidljivi robotnik, na kotrim javno zupoznata z ostim, co mož zrobiť, že bi robotniki boli bezpečni na roboti. Jak povedzene, Srbija druga na tablički u Evropi po roboti u šivej zoni, oprez nas ljem Bulharska. Projekat je zamišljen tako da stvarno uključuje sve aktere. Projekt zadumani takže bi uključil šitskih akteroh. Máme namiru opitače šitskim osobom, a tim kotri robja u oblasti neregistrovanog podnimateljnog biznisu. Robime intervju izo z njima i možem povez, že i ih životna pripovetka Češka. Rozumiše, že jest tih kotriše u zoni šive ekonomiji iscuz bohacic, ali jest i tih kotri toto robja, že bi sebe obezpečili osnovnu egzistenciju. Šiva ekonomija najvekša spokusa za skotru še zočuje privreda Srbiji. Pokrajinski sekretar za privredu, zanjatost i rovnopravnost spoloh Miroslav Vasin hvari, že veljo zrobene u oblasti zaštiti i bezpečnosti na roboti, ali bar malo u oblasti šive ekonomiji. Mi već godinama pokušavamo kao vlada Vojvodine i pokrajinski sekretarijat da ukažemo da Mi už rokami probujeme, jak vlada Vojvodini i pokrajinski sekretarijat ukazać, že problem roboti na čarno treba rišovac inšak, jak to še teraz rišuje. Teraz máme na moci karebnu politiku, a mi dumame, že treba primenjiť stimulativnu politiku, odnosno nahradzovac tih robotodavateljov, kotri nemali ani jeden slučaj roboti u šivej ekonomiji. Až i tim, kotrim še da kedy slučelo také daco, treba ponuknuť alternativu, odnosno omožljivic, že bi prez zanjatos i legalizaciju roboti predluželi robic, bo visoki kari možeše slučic, a i slučuješe prinoša hašenje podprijemstva. O tim treba poinformovať šitskih už u školskim возрасту, že jake zlo robota na čarno. Jak za ključnu tezu okruglogo stola organizatori vyznačili inicijativu za vimenku abo prispodobljovanje regulatornog ramika
politika, kotri provadzi oblast bezpečnosti i zdravja na roboti i vekše nad patranje i kontrolu robotodavateljov, bo karebna politika, kotra jedini sposob borbi protiv šive ekonomiji, nje prinjesla adekvatni rezultati. Mali i veljki maturanti u žutim periodze mušaše odlučici i napraviti zvibor za upisovanje do srednje školi, odnosno na fakultet. Đurđovskim i kocurskim malim maturantom ponuknuta jedna možljivost, kotra bi bila hasnovita i za samih školjaroh, ali i za našu zajednicu u calosci. Uvidzime jaktovi patralo u Kocure. Malim maturantom u Kocurskej školi Bratstvo jedinstvo, gimnaziju na ruskim i serbskim jeziku, a tiž i naprijem za turističnog tehničara, predstavili direktor školi Janko Homa so svojima kolegami i predsjedatelj Nacionalnog osovitu Rusnacov Slavko Rac. Oni predstavili dom za školjaroh, prostoriju za bodybuilding, sekciji kotreše organizuju u školi, a tiž i okremnu atrakciju, sportsku halu, kotra svoje dveri školjarom otvori 1. septembra. Zorano, že znači máme veľa školských sekcií, ekipy, ktorí postihujú znači zamerkované rezultáty. Ja dúfam, že i tota sportská hala veľa pomôže i za školských sekcií, a kasnejšie za robotu v kluboch i rukomet, i možda novi odbojkaški klub. Predsjedatelj Nacionalnog osovitu Slavko Rac hvaral, že mi, jak nacionalna zajednica, nie możemy zopreć z migraciji naših ľudzoch, ale możemy pomohnúť s tým, kotri rišeli ostať tu i predlužiť školovanje na materinskim jaziku. Dneska sme mali vykladanie osnovnej školy za upis do gimnaziji, ta sme im vyniesli to ti možljivosti, ktoré Nacionalni sovet vyklada, a to, že by mali stipendiju, lebo stimulaciju u výnosu od 6.000 dinari mešačno, za perších 10 djeci, ktorí po úspechu budú rangovaní u peršej klasi gimnaziji. A za tých, ktorí prichádzajú zo druhých našich mestoch, im budú zabezpečené zmestenie u internatu. Dúfam, že to okolo 5400 dinari, to tiež Nacionálny sovet bude znošiť z toho trošok. Takže keď by to barže patrili rodiči, im to veci znači, že z materiálneho boku tým decom bude u peršej klasi veľa ľahšejšie. Do gimnaziji opšćoho naprijamo na ruskim i serbskim i do odzeljenja za turističnog tehničara na serbskim jeziku možuše upisati po 30 školjare. Po sam upis budu otrimani išće promociji, a na označovanju dnja školi šitski naščivitelje hodne ocenjic jaki uslovija vona ponuka. Почали ми ще всички тоти добри ствари, ktoré je z tej gimnaziji. Jest veľa jak sa tým Nie, ale jest veľa privilegii. Napríklad, keď upíšeme po rusky, budú nám placení trošky i domu, i putni trošky. I to ti stipendiji, ktoré nie takí mali. Je bars krásny dom, ktorý príjma jedno krásne číslo tých školárov. I toto sala, ktorá sa teraz praví, u ktorej budeme mať možnosti trenirati kojaki sporti i drugi aktivnosti, ktoré tota škola i dom ponúkajú. A tebe co še najbaš popačela? Najbaš mi še popačela teretana i možljivost, že by sme trenirali određeni sport, ktorý nám še pača. Planiram se teraz, že ih povoláme na turnir u odbojki. Vukovar, Osek, medzi tim. Može še perši kročaj probi narok, keď bude zmanje z ruskog jazika, teško bi trebalo biti. Či stretnúť sa ruských školách u Horvátskej, takže môže byť tam še dať sa porobi. Tak keď sme mali zo Petrovcov, Mikloševcov, povedzme 12 školárov u internátu. Homovo, Đuđarovo, pedagoška, co bola to u Kerštúre. Tak, bolo do 12 Segedijova, ja šem tak zdovadujem na frišku, ale mali sme školárov, nažal već sa nemamo nikoho. Škola z Kerestura otrima i jednu promociju na Zakarpatiju, že bi pricahla školjarov z daleka, a tih kotri še upišu do ruskog odzeljenja gimnaziji čeka išće jedno njespodzivanje. Škola obezbedzela za perših 10 z ruskog odzeljenja, perši 10 upisanih za srpsko odzeljenja i perši 15 za turistično tehničaru, že bi to ti školjari pošli pezni besplatno do Slovatske, jak smo da kada išli besplatno do Italije. Teraz, znači, probujeme s bar da ovim sotrudnictvo
i šitsko da bude spoljnjete, znači dok zakonča peršu klasu, deška u ljetnim čaše. Така промоција исти ден од Тримана и у основнеј школи Јован Јовановиќ Змај у Ѓурѓове, а Кересурска школа ше у наихозацим периодзе представи и по других наших местох. U predloženju o Patrimeh turizmi isti ostali za emitovanje po konjec našej emisiji. Варја желем наша жем и Јужна Француска у Европи мају идеалну климу за ружи, кои ше пестуju на отворени. Že bi sme postali vozaca žem u produkciji kveca, ali i u drugih konarov poljoprivredi, potrebno je ušorić državu i holjem da skelju roki na predok znac zošćim še raspolaha i jakše u produkciji treba spravovac. Stanojević, ktorého všetky poznajú po nazvisku Firga, odmiruje eljem Trivalali. Kupci obično prihodza pijatok, v nedzelju i za šveta. I obovjazno ket post. Камерни хор Универзитета Манитоба Шпивачох у закончујуци части програми представеше новосаѓањом со вибором духовни музики, а тиж и со композицијами канадских и нордиских авторов. Prehodzime na temi ZOS poljoprivredi. O kvecarstve Ministerstvo poljoprivredi jakie by nič nie rozdumovalo. Za kvecaroh nije nijaki výhodnosti, stimulaciji i podobne. Moniše muša sami znahodzic. U šlidujucim prilohu budze slova o kvecarstve zbog upatrenja produkovateljov v Vojvodini, ali i v Vostočnej Srbiji. Kvecarstvo u Srbiji zbog državi za njezbani konar poljoprivredi. Ministerstvo jaké by ani nedumalo o tej produkciji, da šitski produkovatelje prepušćeni sami sebi. Jest kolo 2000 produkovateljov, od čoho okolo 50 familiji žiju ljem z tej produkciji. Medzi takima i familiji Gambiroža z Husičoh pri Veljkim gradištu, u Vostočnoj Srbiji i Blagojević z Ruskog Kerestura. Targovišće vam dosta zeznute u Srbiji, voljim z našого boku. Uglavnom ще ще предаваме najbardziej po pijacoh, teraz će to predavaju na kupci, predavаме mi, najbardziej direktno do prodaje, nie robimy za dajaki marketljev, za dajaki vekši lanci, to nama nije u planu više. Što se tiče tržišta, to svi mi znamo. Co še trgovišće dotika, šitski zname, že je redukowane. Išće vše dajak funkcionuje, kupovna moć še zmenšala, ali še mi borime. Bola bi škoda kad bi nam toti dzešec plastenjiki teraz stali prazni, da planujeme i preširic produkciju bez ohljadu na situaciju. Kvalitet nam naisce dobri i njeprerivno ukladame do produkciji. Gambirožovo še s kvecom počali za njima z 1995 roku. Potamalj boli trgovci na pijacu i dobro zarabljali. Keď u novinoh vidzeli ohlaške o predavanju presadi begoniji, naručali 2-3 tisjači i počali s produkciju, hođanji plastenik njemali. Poneže neto zarobok bol 5 tisjači marki. Rišeli uložiti do daljše produkciji u 4 plastenikov. Potim u 6, već u 8, a teraz su na dzešec na 1500 kvadratnih meterov. Radimo preko 15 oti. Produkujeme 15 fajti kveca. Najveće begoniji, impatijens petuniji, muškatli visoki i niski, salviji, berbeni i drugi u menšim količestve. Najznačnijše trgovišće im beogradski kvantaš u Krnjači, gdje predavaju na kupcom, a kuzmenji sami predavaju po pijacu. Každi zenje. Ponedjeljak idem jedan kombi, a hevtini iduštki 3. Samo jedno trenutno vozilo imamo. Ljem jedan kombi mame i veko, a to nam malo. Hibi nam išće jedan, ali je Beograd nje daljeko. Na Veljko predavame išće ljem u Negotinu. Po menje predavame na pijacu u Veljkim gradištu, Petrovcu, Požarevcu. Pred 10 rokami bilo skoro 30 kvecarov u Valalje. Vezme za hartušeli drobnih. Teraz nas srednjih hartuše veljki, da nam vše češće najst kupcoh. Blagojevićovo 2 razvekši produkovatelje. Pod kvecom maju 3000 kvadratni meteri. Rižnorožni petoniji, kadifici, šalvi, gerberi, mini gerber, gazanija, vinka, pištika, muškatla, ne znam, jes svašta, jes kojaki caci, begoni, gomoljasti begoni, primuli, ciklami, arvački, svašta robimo. Nije odostanja od produkcije, pretože to bar zelje uložena. Rozrobena robota, inčak da máme teraz počínať, dom, že by sme sigurno nie odlučili by sme na také veľké investície, jak to tu uložíme.
a uložené na Iscevelju. Тот najsúčasnejší ohromný plasteník na 1000 kvadratoch kúpili u Francúzskej pred 6 rokami i v loni ho konečne odplaceli. Von podpolno automatizovaný s 2 foliami, medzi ktorými kompresori nepreривno utrimujú vzdušné pásmo, a meteorologijna stanica na vrhu kompjuteru dáva parametry za upravljanje. Za zohrivanje hasnuju sojovú slamu jak najtunjšu. Gambiružovo, poneže ne môžu dojsť do sojove slamy, plasteniki zohrivajú na uhlja i dreva. А сезонна предавања треба таке 2 мешаци да поможе баш робиме, а ев то таке, така. А продукција 6 мешаци. 6 мешаци од јануара по А појдеме за ту за нами то од септембра та до марта. Значи Тревецка 62 мешаци предава. Na godišnji odmor idemo uglavnom svake godine. Na ročni odpočivok ideme skoro každi rok. 1. junija zakončujeme sezonu, ta so z 20-ročnim sinom i 17-ročnu dzivku ideme na morjo. Nazdavam še, že dzivka upiše hortikulturu, a sin planuje ostati s nami na kvecarstve. Hoć zakončal za trgovca, ali je z toho nje nič. Truci še i uči. Še i mi kad sme počinali, nič o tim nje znali. Blagojevičovo už 17 roky u tej produkciji, a sin Slobodan už davno z njima robi. U sezoni to rotira 12 pešaci, kad najvekša sezona robi za noc. Pa mamy w junu, međutim i tedy še je zaljivanja, še muši dahte biti tu. Takže, a v junu nam uglavnom také stinjame postoji, od 10 dní na morju i to je to. Naši sobešedniki varja, že ceni kvecu ne porosli ostatnji 7-8, a da jednomu i veci jak 10 roki, a ukladanja z roka na rok še vekši. Zažljem, za teraz išće vše možda robić. Že bi tak i ostalo potrebno, že bi ministerstvo tako zvecit zbalo za toto produkciju. Ponukali teraz jakišik to ti sredstva povraća jakišik, međutim nije investirali zbog njih tih rokoh, teraz nam u planu da se to izmjeri, će nam to uspjeti, će nam nije uspjeti da se pravici ta uvidzime. Za teraz nema nič. Imamo mi kredite, normalno, u Prokredit banci, svake godine. Mamy mi krediti normalno u Prokredit banki, každého roku bereme. Nič prek ministerstva. A Vojvodjanje dostavaju od ih sekretarijatu za poljoprivredu. Moj žec Zozgaj Dobri v Lonji dostal 2 plastenjiki. Jedan gratis, a jedan ma od placic. Srbija ma idealni uslovija za produkciju kveca. Varja željem naša žem i Južna Francuska u Evropi maju idealnu klimu za ruži, koji še pestuju na otvorenim. Že bismo postali vozaca žem u produkciji kveca, ali i u drugih konarov poljoprivredi, potrebno je ušorić državu i holjem da skelju roki na predok znac zošćim še raspolaha i jakše u produkciji treba spravovac. Pestowanie pestruškog zanimanje zo skotrib mož dobre za robic. Očežujuca obstavina, že za toto njet všazi uslovija. Naša ekipa mala na hodu na Ščivic 1 ribalovo u sjeverovostočnoj Srbiji, gdje je ovo vlasnik penzionovani mašinski tehničar. On už 6 roki uspišno produkuje totu fajtu ribi, dobre zarabija i istočašnje uživa. Pestovanje pestruškov zvyčajno vjazane za žimni i švitki vodoceki, boljem taki uslovija odvituju taj fajti ribi. Međutim, u Šveceše pestruške hovaju i u bazenu. U našoj žemi jedan z ritkih bazenskih ribalova pestruški, kotriše poljni za podzemnu vodu, nahodziše u Valalje Kusiče u opštini Veliko Gradište. Na ovom mestu je bila dedina vodenica koju su Nemci Na tej porti moj djido mal vodenicu. Njemci u šterace strecoho zapaljeli, pretože mljela i za partizanoh. 57 roki bula za njecbana i ja već 2000 toho šitsko očistili i s pomocu prijatelju, ktori še rozumlja do ribarstva, rišal počac produkciju pestruški. Poneže to najsivernjejši meridijan za take daco, velji nje vereli, že to možljive. A teraz to ti istih varja, že som doktor ribarstva, hoć som mašinjec po fahu. Prijatelje Stanojevičovi sovjetovali naj odruci šitsku literaturu o ribarstve, najkupi ribarski čižmi i obize 6-7 ribalovi, dzeho ni preporuča. Tam naučio šitsku. Potim zdobute znanje primenio na svojim ribalovima. Prvo što smo radili, mi smo izvršili analizu vode. Perše sme analizovali podzemnu vodu. Tota voda bez oksigenu, taho mušim dodavat s aeratorami. Mam 3 ktori cahaju veljo struji, 30.000 dinari na mešac. To mi še rahuje jak dilovni prostori, preto som mušel nabaviti šitski možljivi i njemožljivi dokumenti. To me bi išlo drahše, jak kad bim rišal produkovac drogu. Vodoprivredne podprijenstvo Stanojeviča primušelo postaviti vodomeri, co mu jak vari spomalšuje preceg vodi za 30% i za teljo zvekšuje trušenje struje.
Vodu našel na 29 meteri hljebini na trećem pasmu. Odlično je kvalitetu, z idealnu temperaturu, plus 12 stupnji, prez cali rok. Interesantne je, že zlatonosna rika Pek čeče ljem 200 meteri dalje, ali je zagadzena, a i njema odvitojuću temperaturu. Pokarma italijanska i njemecka, paletirovana. Praviše i unazalje som ju nje proboval. Zadovoljni som z uvožnikom i produkovateljom Alerom z Njemecke, bo mi še udalo od 1 kili pokarmi dostac kilu pri rostu. Bul tu gazda Aleru i oduševelše zo s mojim ribalovom. Tedy som mal ljem jeden aerator, ktorý som sam napravil. On mi ponuknul ih za 138.000 dinari, ali som odbil z obruntovanjem, že mi je drahi. Ja napravil za 200 evra, co 6 rastunše. Jak uvažovanje takого je stanoviska i jak znak počitovanja, omeša z njih z Njemecke stihol tod aerator gratis. Stanojević potim kupil i treći aerator i to taki jaki i dostal. Ciklus produkcije tirva 6 mešaci. Kupujem oplodzenu ikru i u malim bazenu hovam ribčata. Već ih prerucujem do srednjoho bazenu, a ked na rošnju prerucujem do trecoho. Predavaju še ked dostihnju 250-300 grami. Međutim, sam ciklus tirva teljo keljom mam penježi za pokarmu. U bazenu jest 1000 kubiki vodi, a do jednoho kubiku možna sadziti 25-30 kg ribi, co znači, že možeš položiti 10.000 ribi u jednim turnusu. Plasman bar zljevki. Na veliko nje predavam, bo mi žaljo habic mojih stajemnih kupcoh, mojih valovčanoh, ktori prihodza pre 1-2 kili. Stanojević, ktorého všetky poznajú po nazvisku Firga, odmiruje ljem 3 valavi. Kupci obično prihodza pijatok, v nedzelju i za šveta. I obavjazno ked post. Perši rok ani nje znali co to pestruška, a teraz nje do bisca, ktorý ju umnjenje kupuje. Tu je 4. bazen za ušedovanje, a že by nebol nevychasnovaný, tam nasadzeni poťky, ktorí karmia kačky so svojima vylučenjami. Poťky nedveľo, ljem kolo 100 i nje za predaj su, ljem za uživanju u ribovim paprigašu kad pridze društvo. Tu vše jest i najavenih i nenajavenih hostov. A Hasen? Išće jaki. Pan Stanojević še nje ponosuje. Zarobok dobri, a dobre i za valavski turizam i širšu zajednicu. Na niebo marsz
sobotih Hviljkoh u Novosadskej sinagogi otrimujеше calovečarši koncert Ďurďovského choru Rozanov, a včera u Ramikoh jarnjoho koncerta, kotri pririhtuje muzična mladež Novog Sadu, u istim prostore otrimani koncert tiž horskej muziki. Na njim še zo svojim repertoarom predstavili 3 hori, medzi kotrima i jedan kotri nas okreme za cikavelu. Uvidzime i preco. Internacionalni vokalni ansambl Revoice, Novosadski kamerni hor i kamerni hor Univerziteta Manitoba špivačov z Winnipegu u Kanadi pred prepolno Novosadsku sinagogu naščiviteljom pririhtali neisce njekaždudnjove muzične dužice. U dvohodzinove programi jarni koncert u organizaciji muzične mladeži Novog Sadu perše nastupel hor Revoice. Tvorja ho talentovani mladi muzičare pozberani kolo projekta Evropa špiva, kotri še razročnje vše u druhim horodze zihodza na jednotižnjovej fahovej robotnji. Stejna hodi 24 špivače zos dzeše žemoh Evropi predstavili nam še zos repertoarom kotri oblapel muziku starih, ali i sučasnih autoroh. Mladi Novosadski kamerni hor, kotri nastal z shoru Kulturno-umetnickog društva Svetozar Marković, nastupa pod novim menom, a za sobu užma velji internacionalni pripoznanje i nagradi. Stejna hodi vi vedli kratku, ali efektnu programu, u kotri še mohli čuti da skeljo obrobki kompozicijog sučasnih autoroh pod dirigentsku paljičku Božidara Crnjanskoho. Kamerni hor Univerziteta Manitoba špivačov u zakončujući časti programi predstavljaše novosadžanjom s výborom duhovnej muziki, a tiž i s kompozicijami kanadskih i nordijskih autorov. Že še tot hor z Kanadi našel u našej žemi, že nastupel u tej programi, možeme podzekovat z našej buvšej sohraždanki Meliti Mudri Zubač, magisterki dirigovanja i pomocnej dirigentki toho horu, kotra už 19 roki žije i robi u Kanadi. Melita is a student of mine at the University of Manitoba, and when we were talking about tours, she suggested that we consider Serbia because this is her home place. So that's how it started. Yeah. To moj profesor takže u našim sotrudstвiju je preporučala zohľadom, že oni každý 3 roky tak zaputujú na pregokijansku turneju, že možda že im Srbija popáči, moj rodni kraj. Takže prilapeli po volanku. Univerzitet jak tak ima 4-5 hori, rižnih kalibrov, rižnih sostavov. To mišani hor i to je jedan z najmocnijših horov. Takže u tim horu hlavni muzičare, nješicki co školuju hlas, jest i instrumentalistog, napriklad tih co hraju klavir i drugi instrumenti, ali máme audiciji na počatku každého roku i vecka spram sposobnostoh i talentu postaveni su do rižnih horov. Každý školjar prehodzi prez audiciju i to pomaha njeljem čut hlas, ali i rozvoj. Znači, nas profesor celkom dobro poznaje, napriklad s njim Robela prešla pre 6 roki špivu, ali každého roku sam išla na audiciju, čisto da i on vidi jak se hlas rozviva i gde najljepše postaviti to osobu, doktorej časti horu. Všetci, co sme dneska tu na tým koncertu prisutni boli, že sme nepobanovali, ona isce bulo co vidzic, bulo co uživac, a pogotovo toti, kotri še na isce rozumija do kvalitetu muziki, oni môžu oceniť. A všelijak, že sme še cešíme, že naša dirigentka evo privedla svojich z dalekoho sveta tu domu
i ukazali všetko do toho najlepšie, co mali. Be here and very honored to have such a great audience. Yeah. Baš smo mali veliku čest, že smo mali taku veliku publiku i baš nas krašne prijali na isце. Moja prihilnost muzike od narodzenia. Počalo njeljem u našej familiji jak taki, pretože šeše je špivalo, ali je zapravo dva vplivi. Jedan bol to, že na isce naša familija bula prihilna muzike, tato vše hral, špivalo še, keď prišlo društvo, špivalo še pokojni pan otec Vladimir Timko s nami veľa robil s djecmi, mi špivali na pupčecu i osvojili sme zapravo perše mesto jednoho roku z jeho obrobku, jeho písni. A z druhého boku to bola cerkva, bo naša familija, dom, pokojni otec Kiril Mudri, Dido a druhý dijak Lendjer zo Skerastura, Jovgen Lendjer. Takže chodzili sme do cerkve, špivali sme to vše bolo u našej duši, da povem. Takže ja počala studirati, učiť muziku, klavir hrať jak djecko. Prvé som predlužila u srednje školi Izidora Bajić. I već keď sme odseljeli do Kanady, tako sam prervala, čisto pre príčiny také, že z jednoho boku neboli uslovije nastaviti na dom tam privatno hodiny brať, ale tiež tak, že me boslovije bar cikavelo, a tam bola nahoda studirati našo vostočne boslovije, da som pošla do Otavi, zakončala diplomirale i magistrirale z liturgiki. Znova teza mi bola o liturgičnim špivu i učela sam u seminariji sam vykladala špiv našim seminaristom. Takže znovu z muziku som še bavila, ali je to, što som mala také čувство, že ja goda troške chyby z techničného popatrunku, bo z muzikologiji to mne jakošik išlo, ali čisto dirigovanje tak, že bym naučila to ti drobnici i finesi, to som odlučila već kao u Winnipegu predlužiť, da som diplomirala i magistrirala muziku. Na Ščiverodnomu kraju bola nahoda, že bi še otrimali jedna kratka fachova robotnja. Na tot zavod bolo to so s členami Novosodskого choru Harmonija. Jaka bola robotnja včera? Bardzo prekrasna, bardzo nas nie spodziewali. Pierwsze z oświeżeniami i z taką prekrasnym gostoprimstwom. A već kad smo špivali, dakle smo za njih špivali, znači včera smo robili s chorom Harmoniju, i već kad oni za nas špivali i vjedno smo naučili bile orgoni obrobki Miroslava Papa, co Sivč napisal, i da skeljo dva domže serbski narodni pisnji, čisto sme tako. Kedy mi to učujeme? Može buď, že na internetu še pogledaj. Posle Novom Sadu i Kocura, hor Univerziteta Manitoba Špivačoh predlužuje svoju turneju po Srbiji, ali i Čarnej Hori, šidujuca destinacija im Beograd. Ku tomu dodajme išće, že členi horu z Kanady Nješka Naščeveli Kocurdze učestvovali u predpoladnjovej cerkovnej službi. Počitovani patrače, zakončujeme Nješkajši televizijni magazin. Jak sme vam už najaveli, ostaňte s nami, bo u predluženju šlijedi široki plan. Spred ekipi, kotra pririhtala i realizovala televizijni magazin, žičim vam prijemni večer. Doviđenja.